Selamat pagi mabata. Terlebih terima kasih maha tahun tahu bani Tuhan. Dumai papuho hita humbani podomantai bagas surgit haganupan. Mendapatkan ari nama dia na bineri ni Tuhan mabata. Alani ai pai mai po kapon hita kurjata. Terlebih marlus kita bani Tuhan. Martong mahita. Dia itu pabamu Tuhan. Na tetap makasumani mamasumasu hanami. Das kubani sogoto ipapuho kam nami kumbani podoman nami ibagas na jurgit haganupan mendepakon ari na madia na bineri ng benami halani ay Tuhan ibagas na sikol bukahon nami haganupan hama tongtong kuma na mambabahon mga jari hanami kasi haganupan na ni hurjahon ni tangan nami Tuhan mamasuma-sumaham Holong atemu ibaga Yesus Kristus Tuhan namin. Jalo kami. Amen. Batah ganupan na hinargan Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sogoton ibagas na sikol pukahon ta. Korjata i rumah i juma ipakorjaan pe atau ijabe ay. Parlobe pondus kita diri tahu bani Tuhan merhitehon ni na manangar hatani Tuhan. Hatani Tuhan bata bani sadarion. Aima Selasa tanggal 8 Maret nini hatani Tuhan bata. Ase airikir kita ibagas surta. Anjaha marperlaho manasyam ibagas kaholongan. Songon Kristus na makaholongin na siya. Anjah iberedo dirini makokop kita. Gabi siluah apagalangan bay na bata. Gabi uap na mismo. Efesus 5 ayat 2. Salinari ibasahan namin. Anjaha marperlaho manasyam ibagas haholongan. Songon Kristus na makahulongin na siya. Anjaha iberedo diri ni makokop kita. Gabi siluah apagalangan bay na bata. Gabi uap namis po. Tapi bani bahasa Indonesia isobut sonon. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Batah ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Kolong si bagalan ay ma anggo ibereni hosahni makop-kop na hinakolong. Ay makulong si bagalan. Isi manakungga mandalang kunay. Ay ma Jesus. Ay ma Jesus. Batah ganupan alasan Jesus memberehun diri ni makop-kop kita. Ay ma halani kita anak na hinakulungan ni. Kita ay ma anak na iyain ni. Sing marosok iya maseda hita. Sing marosok iya mago hita. Sing marosok kuma iya lang parsimada kita bani harajaw ni bata. Halani ay ihop-kop ni do hita. Ibereni dirini. Gabe tobus ni do satta. Gabe dosa do iya. Habe kita kinan dunian. Napatut si humon. Kita hinan dunian na patut tersilap. Tapi ibere Tuhan do dirini. Ibere Yesus do dirini. Makop-kop kita. Ase ulang mago kita. Songon na hinatahon bani. Johannes 3 ayat 10. Ay sunundu bagal ni uri ni batabay dunia. Pala do anak ni sasadain ibere. Ase ulang mago jol manakosay. Tapi asi habuluhan nasa dokah ni dokah ni. Bani, batah dan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus.
alasan Yesus makahulong kita dumibuto kita. Sedo halani dearni parlahota asi ihahulong kita. Sedo halani dearni panurdukta asi ihahulong kita. Sedo humahalani luar biasa galanganta asi ihahulong kita. Tapi pita satu alasan halani kita ay anak na kinakulungan ni Tuhan. Kita ay anak na nilay ni Tuhan na Jesus Kristus. Halani ay ko batahagan pa. So nabani ayat karyan ta sa daryo. Halani sunay mabagal ni kulong ni Tuhan. Halani sunay makopkopon ni Tuhan. Ikatakon dyan at isurakan Tuhan tabata. Marhitekon ayat karyan ta sa daryo. Nini, marparlako manasyam ibagas kakulungan. Hiduplah dalam kasih. Artinya, bani setiap panggulmitan ni konota, bani patarda kononta do uhur na saling magkahulong, saling mengasihi antara satu dan yang lain. Terlepas malobeai, apakah yang lain itu magkahulong kita? Apakah yang lain itu hasuman on tetap membain burit ni hurta lang ay nagabi alasan bata untuk tidak padalan kulkul hatan itu kan bata mars parlaku manusia ibagas hakulungan hiduplah dalam kasih asikape markite ko ng bilanon anggot ipatugah yojur kita marsi hakulungan mandalan kong kasih berarti adong do alasan tala ko makurjakon ay halan do maparlobi Tuhan makahulong kita halan do maparlobi iya mambain holong kubata halan niya lang patut kape kita lako lang makurjakon holong age kubani hasoman nalika batagan pa marparlako manusia ibagas hakulungan ko isedo nasyam nesubut ito al ham kita haganuk na dumaporsaya na dumaibagas panagusyon ni Tuhan wajib janah maningon sirsir mandalan kong kolong na duma ipatardah ko o sinaduma iyarkis kong Tuhan bata halaniay ko bata haganuk bani sadaryo ibagas na sikol project niya patut do tungol ingat kita bani hatan itu parlobi mahakulong kita hasumanta sedo halene kakulong kita ang gusto na do kita mambayad kolong aha maulita usih do kita somon parbigo halaniyay tungon maol do mandalan kon hakulungan maol jana sulit mandalan kon kolong na sinubo balik konteks yang bilang tadi tapi anggo persaya kita anggo dingat kita bani ana dumihur sa untuk aku bata wahab ibagas malas nyugur kita mandalan kon ay kadalo hasipe borat ay nini bani haleluyata nomor 250 isobut sonan tapon bani haleluya hakulongan na mapasin narukumbay Jesus ko say sogopi say masuki uhupakon tungguhi halaniay Tuhan managabi hasumanta ibagas na lang makursiya kong kolong asi markite kon kolong na ipadalat kita ibagas galup panggulmiton ta gabi uap na mismo maay galangan maay ibadah tanah madiyar maay dopak Tuhan ta Jesus Kristus amin martong kumalit terima kasih mabamu Tuhan lumatongon undos hatamu na mapasimin itong anak kami iya jari hamduhan namin ase haganup ka namin makursiya kong kolong halani hamdo na gabi si tibol namin na dumaparlobi mandalang kong kolong ibagas ko namin halani kolong mudo tungol boy hanami jurgit das kubani panarawan halani kolong mudo tungol boy dapat hanami pasu-pasu na kumpamu halani kolong mudo boy hanami
mamikirkon marencanakon haganupan na pagbaligod namin. Hala niya ito Tuhan. Bani panorang mo. Ibagas na dumay tangar ka namin hatam. Totap mas wan ko namin ibagas ko namin. Marurat marbuah. Ibagas sa huron namin. Gabi sulok ba yung dalang namin. Asibo itongon. Gabi uap na mismo haganupan. Pangabak namin parlaho namin. Kulong hanga pa. Bani haganupan kasulitan ni Jupakon namin. Taribig ibagas naman dalang kong kulong. Totap babay hamhanay maritiwan tuloy mo. Asitongon. Boy lang bin marsangap buran mo na mapasingin. Hinorhon ni kursa namin. Atong ibagas Jesus Kristus Tuhan namin. Jalo ka matuhan tong kilik-kilik namin yung hurumahan. Amen. Riap may tamak katahon tong kalabinda ko ni Tuhan Jesus Bata. Hamba pa namin na maringan ng kuriatas. Say na mapasing mamuran mo. Say roh marajam mo. Say saot maro sinuro mo na kurito ang honi ng kuriatas. Bere hamba ben namin sa danong kuluhan ari-ari. Sasap kamalo sa namin soon panasap namin. Balindo sa niya sumana mardo sa lupa ka namin. Ulang ubay hamhan namin parajuan. Paluwa kamahan namin bani pangago. Ay hamsis madaras yaw. Pakon hagugulong. Apas na nga po sa lupa ka. Amin idop ni uri Tuhan ta Jesus Kristus. Pakonholong ni ate ni Nebata Bapa. Apa parsawar ni Tom Linapas yung mana makasumanihita. Sonari si sa lupa ka. Amen.